ngasi phongkiba tongan manipuri sifungsing amasum thokiba thawdo wathoksingdagi maroibi ipausing myamna thamjagi ahanbada BJP ga satminarabasu manipur gi wathok loisinba ngamdrabadi NPP gi oiba phirep ama lawragani Waizoi Kumar Manipur haujuk thokliba wathok asi thamanga mapung farakadore adu ngasi fawbada wathok asi gi oroisin puroknabagi lambi lengana puthokpodri maram aduna NPP na BJP lenga ka satminarabasu manipur wathok ki oroisin leidiba lenga asina purakpa ngamdrabadi NPP की ओइबा सबसाबा फिरेप अमा लौरकने हैना पार्टी एस के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ओइदिबा हाना की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई कुमार ना फोंदोखरे नौरेम थोंग द लैबा NPP ऑफिस तंगसी पांगथोखिबा पावगी मिफम अमा कुमार हाय मणिपुर हौजिक थोलिब इरांग से फोगलकपगी मुहुत हेने हेने फिबम सुक्सलकपगी मोंग द लाखली मासिन मरम ओइरगा लमदम सिगी मियोइसिंग अवाबा मेउन हाली मणिपुर हौजिक लेरिबा BJP की लेंगा असिदा NPP न मतेंग पांगमन मरम ओइरगा मियामना पार्टी असिदा थाजदबगी वोहंग के हनकली NPP की ओइबा फिरेप करिनो हाइना मियामना यामना तोइन हंगली मरम अदुना सयोल असिगी मनुंग स्टेट असिगी ओइना NPP की एग्जीक्यूटिव सिंगी ओइबा मिफम अमा पांगतोक्तुना पार्टी असिगी माइकेदी की करी तौबु याबगी हाबिगी मतांगदा फिरेप अमा लौरगन हाइकी मागना हाय मणिपुर इंग तप पुरकनबा होनबदा हौजी खुलाई पाइदुन नोंमै कापी थवों क्या सथरिबा असि हाना थिंगबमदि खुलाई थादोहन मथौ ताइ खुलाई थादोहनबगी थबा असिना सेंट्रल अमसुम स्टेट फोर्सिंगना तवगदबनि अदुबु चीफ मिनिस्टर नुमित 15 की मनुंगदा नोंमै पिखलकनबा हाइकिबु वाफम मदुसिंगी सरुकसिंगदसु सतनगद्रा हाइबिसि असौबु हंगामोइरकलि तांपाकी लमदा लैरिबा वॉलंटियर सिंग नोंमै पिखलकनबा लेंगाकना खनख्रबा मतुंग कुकी सिंगना मितै मियामदा नोंमै कापगी थबक सथरि मसिना मरम ओइरगा मितैगी वॉलंटियर सिंग नोंमै पिथोकनिंगदबगी वखल फोरकपनि करिगुम नोंमै पिथोखरबदि लमदमसिगी मियाम अवाफम सोइदना तागनि अमरम चीफ मिनिस्टर इंग तप पुरकनबनी हाइदुना लखोलिबे एक्शन सिंग असि तंपाकीरा सिंगी सरुक याउदना मतौक्रम इंग तप पुरक ngamgadoriबनो हाइना हंखिबग लोइना AR ना कुकी मिलिटेंट सिंग फोंगना मतिंग पांगले हेबसि मियाम ने हेना खंगनबु वापममने मरम अदुना मणिपुरदि अथुब मतम AR लाक्तोखिगदबनाखि मांगना मखातना फोंदोखिबद रिलीफ कैम्प द लैरिबा लंजेनरखरब मियाम सिंग असि रिलीफ कैम्प द क्याम कुइना लेहनगदोरिबनो मखोचु रिलीफ कैम्प द मतम सांगना लैनिंगबदि नते अदुबो मखोगिदमक लेगाना ngasi फावबद तुंग कोइना सतनबा यागदब थबक अमता पैखतपौद्री मासिगी मथक्ता मणिपुर लेंगा की ओइना सेमखिबा पीस कमिटी की थौदांग सुमियामना उबा फंगदना लैरे हाइखि मांगनाय मणिपुर द लैरिबा BJP न लुसिंग लेंगा असिगा सतमिनरबसु NPP की वखलोंदी BJP दि की तोंगाली मरम मदुन अथुप मतम द NPP ना मियामगी खलगा थोलिब इरांग सिग मरी लेनना सबसाब फिरेप अमा सोइदना लौगनी हाइखियनसु पाउसद मखाताना फोंदरकली अब मखा चथरक पोइना अतोप मरोइबा पाउ खरनमु चीफ मिनिस्टर खौपुम द लुपा करोड़ सामगा मौद्रग तरुक रोंगी तोंगान प्रोजेक्ट सिंग संगारगा खरगिना उरेक तमख्रे नोने डिस्ट्रिक्ट की खौपुम सब डिवीजन ngasi चीफ मिनिस्टर तोंगान प्रोजेक्ट सिंग संगाबग लोइना उरेक तमबगी थोरम सिंग पांगदोखरे थोरम सिंग सिग मरी लेनना खौपुमगी गाइदिम जंखुल लैबा हायर सेकेंडरी स्कूल पांथोखिबा थौरम चीफ मिनिस्टर ngasi संगारिबा मसुम उरेक तमलिबा प्रोजेक्ट सिंग asi अपुनबा सेनफम लुपा करोड़ सामगा मौद्रग तरुक रोंगी नेखि अदु ngasi उरेक तमखिबा सिंगी मनुंगना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट की मखादा खौपुमना सगतकदबा फुटबॉल की स्टेडियम बिष्णुपुर दगिना नुंगा फावगी मरक्ता लैबा लंबिगी रिहेबिलिटेशन अमसुम स्ट्रेंगनि खौपुम सब डिवीजन हेडक्वार्टर विंग रोड की इंप्रूवमेंट अमसुम सब डिवीजन हेडक्वार्टर सिगी मखादा गाइदिम जंखुलगी 7 कॉलोनी की इंटर विलेज रोड सिंगी इंप्रूवमेंट अमसुम खौपुम पुलिस स्टेशन दा टाइप 2 अमसुम 3 की क्वार्टर सिंग सगतपगी याउना सब डिवीजन असिदा वाटर सप्लाईज की मम सगतपा अमसुम खोंगसांग रेलवे स्टेशन नाक्ता गेस्ट हाउस अमा सगतपन सिंगमनि अदु चीफ मिनिस्टर ngasi संगाखिबा सिंगना थनागोम खुलदा ओपन जिम अमा खौपुमगी खंगसिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की ट्रांजिट क्वार्टर अमसुम होटल नि हौजिक स्टेट असिदा ओइरिबा फिबम असिगी मतांगना पल्लदुना चीफ मिनिस्टर फोंदोखिबदा फिबम असि यामना लेबक थीबनि हाइरदुना सुसामपुर यावना टेक्नोपाल इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट कांगपोकपी अमसुम बिष्णुपुर की मफम क्रदा मसिना मियामदा अकायबा थोकले अदुमैनमक लेंगा की मेकेदिगी लंजेनरिबा मियोइसिंगी प्री फैब्रिकेटेड युमसिंग सादुना लेहनना बोहनरि अदुगा मियोइसिंग असिगी मनुंगदिगी मसा मसागी हानगी लेफमसिंगदा हंजिनदुना अमु हना खुंदा लेताबा ngamgadaba मियोइसिंगदसु मतेंग पांगना बोहनरि हाइखि लोइनना सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय तौबग लोइनना नेशनल हाईवे सिंग हांगदोकले अमसुम इंटरनेट थमलंबा अथिंग सिंग लाउथोकलाइखि लेंगा की मेकेदिगी फिबम असिदगी फगलंगनाबा होनरि हाइरदुना स्टेट असिगी येलो प्रूफ सिंगना मखोय मसागी फिबम मदुदा मखाताना अमत ओइना लैमिनखिगदबनाइखि
Laingaki Mekedi Poppy Pami Tavi Mayukta Masum, Lonia the Bamong drugs and Lelon Itik over Musin Mayukta, Akan Mataboxing, Lokakigani, Maramusina, Amuhana, Tangdulitaba, Purana Bohona with the Equipunamana, Amat Oina Hona Minarasi, Habagaloidana, Laingaki Mekedi Gimiangi, Punsiamus, Lantunga, Bohona, Honari Haki. Ngasigi Thorom the Works Minister Govitas Contausam, PSED Minister El Susindro, Hill Areas Committee Chairman Dingang Lugangway, MLA T. Santi, Nonegi Deputy Commissioner Joseph Paulin, Kamsong Singbo Official Singju Sarogya Kensu, Paus the Makatana Fundurakli, Atopa Paumatana, Echanupa Sanamahi Kachin the hatlambani, Sishanu Isaguma Kayasu Siri, Yumna Mema, Hakting the Bapaudam, Kwakta Kunzama, Cookies in the Numikap, Lefanko, Lan Hana Kamko, Ecosi Iho, Hauser Hena, Kwakta Kaitel, what number 8 to get Masagi, Humdragataru, Surabi Housina, Bisnupur Sons from Loduna, directly be Yumna Mema Fundurakli, Mount High, Cookies in the Pai de Bukulizing Hana, Forgot Pioduga, Isas in the Pai de Bukulizing Soup, Henzagi, Amid Sana sing Algatamnus Minister Nangak Pahaki Bedu, sing the Makalaki Kulai of a Pai lady, Tampak the Nagli Kulai Sulibanati, Masig Matata Kulai Pai Hadunasu, Lokatli Haraduna, Equi Numai Fran Manati, Equi Hingana Bigi Lambi, Lectabadigi, Numai Loboni, Lakpasunati Hadi, Isha Madi Lamda Masingakana Bigi Damaktani, Housuk Lan Sikas, Safarakli Hadagasu Equi de Kide, Cookie Sindi, Huralanada, Samalagami Harpakangoni, Numai Kapnari Basisu, Makoina, Atom with the letter Kablakani. Isasing na akut patalibani, House of Power Tamoy the lady was sing basi, Kohaviadri, Maramusna CSO Mayam, Lengaka Pulaga, Tangdulita, Hanana Bohona Bibahibisi, Igapamani. Kwakta Kaitil, war number 8, Aina directly basi, Popo de Lavani, Kanglook for Amataga, Kana Mamang Nungshinaki the Balati, May Ohungi Numituda, Cookie, Mayam Sensilapodu, Ubadagi, Kwakta Kaitil the pot, Yonjaram Biashu, posting Loishilak and Kivani, Turbung the Miteg Yumsing May Tarapada. Aigi Tamoy the Falkivisi, Adumagi Sahitere Kuntak Pahaiba Dugumna, Amuk Tolaga Drivesni, Taudo Aduna, Sahitere Kuntak Pupuningsenki, Yumatamutang May Tarabus Equi di Karishuta Roy Hanakandoki, Kwakta Kaitil Naglibisingasu, Kokishina, Karishuta Roy Herapadigi, Sing Nabakokidi, Adobu, Tama Makai, Lerega, Turel Mapan Lebium Sing Papu May Tarapadi Equi Akipa Parki. Isa Sinadi, I will cielo high adubo, I descended. Imoga issue with the relief came the same than Leki. Echanupa Alcoalaga, Kokta Kaitil, later Kivani. Echanupa Atonmana Bisnupu the Labini. Irakan Kalapadi, Isasina, Echanupa Aton Vigida, Lairo high adubo, I disaloy Hennesikan Kalakivani. Adu Irang Henekan Silapadi, I will cielo high Isasina Tantrokivani. Bisnupu the sea and the Lerapunumit Marini Subuda, Echanupa, Siri, and Paula Kivani. Laikidra Echanupa Imungi, Learning Tok Sanamahi Card, Sidun Lemani. Isa Sibanina, Noita with the Fawi the Wu, Laibakini, Kandun Wakal, Noita Punama, Pen talk to Lecli. Housing Maki Matamangam Supang to Cray, Laikidra Echanupa, Kulai Pidrabasu Kulnga Yakipani. Mark the Kulai Pidrabasu Mite Kulda, Cookie sing Salakadra, Hina Tingana Bohonavani. Kanasu Laklaro had a Nunga Matung Punga Marum Tarakpada, Imung the Tumbasang Kibane, Mark Tumbasang Kiba, wherever Su, Tumlonga Mande, Madam di Mark Haksang, Sina Punkibada, Kungup Tonglami, Mangak the Yet Kiba, Kudai Su Adumak Yelame Hari, Laikidraba Echanupa, Dugimami, Yumnam Zitian, Kawi, Masanupi, Ani, Nupa Amalehori, Imoga Ishushinga, Relief came the Tamlaga, and a Satok Sintawani. Army su ideal school mayada laina matokram ni Echanupa imungda halamnimano haibista ang papawi ayuk nungthildi army aduna hangat handa satuna karisu tawroi hairaga cookie sing sangsilatun numai kaptuna mi halakpadana karigi khangudri banangki atopa mitei angani na sumangda putholaga nomaina kaplamani nomaina kapadana tana thangna phawba yalambadura sipai sing aduna kari mata khangudri ba kari gino hanglaki makoina tumina lesson kipa nungaite Echanupa laikhidrabasu handaki lana sid mahaktanate makoi guma isa kyas laikhidrabani adu central security sing tawriba thong adri nungaite ki tangdu laita ba haibida unanimous manipur lengana pura haningi adubu ngamgadabani mande maramdi Amit Shahna ngagliba singda sariba bunker mafam sing thugaidraga tampak khulngagliba khunja sing nomai kapsin beleptre Aikoina lan hokibati, Makoina Kablakadi, Equi Isashan Handuna Kapane, Makoina Kaptrabadi Isashan Kabloi Maramasina, I sing the easy Ribamoki cookies and Mighty Bidun Imale Wagner Ngamle Havadu, Uningly Hakin, so Paus the Makatana Fondrakli.
Maka satarak po na to papamna sanungi khunjasing gi awab dalega na mating pangbiu khunjasing Imphal East ki khundrakom AC ki manung sana leiba sanungkol gi khunjasing lana sin maru moiraga thabak supam nompam amadi law uba ngamdana leiriba lengang na ubiduna mari leinaba department sina khunjasing na tawbi aba thabak sing pangtokpa ngamnaba gi damak mating pangbiu haina sanungi khunjasing na phungdorakli sanungi community hall pangtokiba pawgi mipam amada sanung sintha club ki secretary khoirakpam thoibamadi sanung village development committee ki vice president oinam Beren Fungdokibada, Sanung Hariba Kulasigi Hek Tangnabam Pamsingda Cookie Kul Kaladi, Lanas Namara Cookie Tangana Lady Kulasigi Lopamsing Ayam Low Ubangam than a lady, Masigi Masata Kulnak Libani Haiduna, Nupi Angama di Nupaya Ayunung Til Katana, Pali Nina Kulnak Maramoraga, Tabak, Subham Nompam. Kangdabadagi kamten awaba may unare hausu oiriba phibam asida di khul asida leiriba miyoi sing sara hen ma phawgi phibam da lakle maramaduna cookie singi khulga naknabadagi law udana leiriba saur law parikya gi hangduna leiriba lofam singda khul asigi khunja singna postai thaba madi towan ma thabak toba ngamjaduna senthok lambi leinaba lenga ki mari leinaba horticulture agriculture amadi Kauna singmi official singna mating pangbiu maduna trabdi khunja singa si hausik leiriba awab sidigi amuk hen awaba may unaraga hen spongdoke pawgi mipam maduru sarug yakiba kangle people's confederation gi convener kaithalakpam London na haki khulasi gi khunja sing ayamana matam gi weba law singu gi thabak thoram sing tawduna hingjaba miyesini adu lana sina maramoiraga makhoina sunom jarama thabak sing pangthok ngamdabadagi mayuknariba awaba si koknabagi damak lenga na mating pangbiu aina appeal tawkhibaga loinana khulasi gi angang singna mahitama pangdriba sisu mari lenaba singda yengsinbiu haina sumang makhatana phongdokhi Makasa tarak po na to papam okil singbu case lepad ating mapidanaba Supreme Court na bar association Manipura khankhre Okil singbu kanglu ki khenaba thamdana case lepad ating pidana court appear to be hana Supreme Court na bar association Manipura khankhre Chief Justice of India Sandasud Justice JB Pardiwala amasum Justice Manoj Mishra ki bench tang sataki hearing da bench aduna sengdokla dun hai kanagomba amagi wokata yumpham oiraga pokta ka si pi khibanati adubu kanagomba ama asum royal phangandabagi thawdok thoktana ba section wofam asi thamane bench asigi pokta asibu khongau no thoklabadi madu court ki order asigi contempt ni han logani Manipur hauji thokliba maite amasum kuki phurup anigi kangluk irang asiga mari leinana bench asida tharakiba petition kayagi hearing satharaduna pokta aspi hibene hearing adu the senior advocate Anand Grover na akhanaba kanglup amagi damakta lep okil sing aki akhang piba attack tawba masu Manipur High Court lepadagi athingwa pibana maramoiraga protection piba tangai fade aki akhang sina maramoiraga okil kharati Manipur High Court lepiu yadabasu yaukhrabane Professor Khan Swan housing ki case ta okil khara ma ki meki ki case lepi bigi dama mayu meki thugai bagi ki case adu ki withdraw taw ki bislek khabane hiramansi ki matana Supreme Court bar association so thawdo adubu lumna lakhi Manipur High Court ki meki ki lep ki senior advocate Ranjit Kumar na sirakripa moral sing adu yakhitabag loinana court room asida housing lady ba bar association ki president okil amata da athingba thamkiba leiti haba wafam thamba ngamgani hake CGI na association asigi president na furup amagi okil singbu court lepad athingba thamkiba leibra haipu hongi pakum piraduna president hai okil amata court lepada athingba pikhiba leiti state of Manipur gi mutsin kiba Solicitor General of India Tushar Mehta na Manipur High Court ki Register General na piba report ki matungina hokiba numit kuntra ne sida case lisingani ga satru ko kuntra gani pan list okhi Case sing asida numit khudingi virtual hearing gi khudong saba piduna lakliba sina takpadi Manipur High Court asi mahuksa gumna thabak pangthokli petitioner gi petition asida state asida hauju oiriba phibam asida court ki mating lawraga hena maisa anana bohona banaki masum bar gi members ng Manipur High Court case ka mari leinana appear tawda singnaba leitana ba bench asina pi gi ba pawtak ta Manipur gi district taraga tarukpu cover taw judicial district mapale State of Manipur Chief Justice of High Court of Manipur galoina district ki court khudingmakta video conference ki khudong saba lehengadabane video conference ki khudong saba si order asi thokhraba matung sayolamagi manungda thabak ton thokadabane okilama bu court appear tawda apanba madi athingba pidana ba bar gi member khudimang honagadabane order asi bu khongauna patarabadi madu court ki contempt oina lawgune hena su right takhe atoba pawamana Kokina popi bu phajaba lei oibi ki thabani drug onthoknaba tampaki sinjau paibe sing sel thadai LM khoktai
ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯊꯥꯗꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ DGP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLA ꯈꯧꯇꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ मेजर मोहम्मद अली सानामाही ब्लॉग थागतपा इंटरव्यू अमदा मणिपुर की चुरचांपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होखिब मिखल जनता दल यूनाइटेड की टिकेट माई पाखिबा अमसुम हौजिंगना लेंगाक पाइरिबा बीजेपी द सौगले हाइना लाफखिबा हानगी DGP LM खौतैना हाय कोकिताबसिंग डिस्ट्रिक्ट सिंग द पोपी पंबी थारिबा सी मसिगी लयेसी मसक फजबगी थाबने असिगुम लयेसी द्रग ओंथोनबगी दमक तंपाक्ता लेरिब सेल पाइबिसिंग पोपी थाबद सेल यामना थादे कोकीजौ ताब मफमसिंग द पोपी यामना थाय हारिबसि यानिंगदे मांगना मणिपुर की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओइब मतमदा पोपी पंबी असि मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिमकता पाक्सना मंगनना बोनाखि कोकीजौ कंगलुक की मिलिटेंट सिंगना पोपी पंबी थाबसि यानिंगदि हाइना खौतिन फुंदोखि मांगना हाय हौकिब सही ममांगदा मणिपुर पुनमी लिसिंगनी की संवागा तरागनी पान ड्रग की केस का लोइनन फकत मंगमखि मसिगी मनुंगदा सिंगमीदि सुपनगी मी लिसिंग अमरों खक्तनी अदोब तंपाकी डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी मी लिसिंग हेनमना NDPS A की तुवान एक सिंगी मखादा फाखिबने कोकी जौमी सिंगना अतमनना ड्रग ललोनबा मसुम पोपी थाबगी मराल सीबस यानिंगदे तंबाकी सेल यामना पाइब मी सिंगना लाइरब सिंगी लौमी सिंगबु लांग थाक्तुना सेल क्या थदुना पोपी थानबस यानिंगदे सिंगमी सिंगदी लाइरबना मरम ओइरगा पोपी थाबने मसिना पीरिबा साइथेंग असि खंगदबना पोपी पंबी असि फजब लई ओइबना थाबने हाइना LM खौतेना फुंदोरकली अतेन पाव उखुल की पाउमी तथी तौन तौबीख्रे पुंग निपांग मिनिट 12 ताबद 13 सूब असम राइफल्स संसद की सुबेदार कमलापति जोशी उखुल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन UDWGA की एक्टिव मेंबर रामबा चेकपोस्ट तथी तौन तौबीरख्रे थौदोदो अकन ममोंग यानिंगदि हाइना यूनियनिस्टना फोंदोख्रे यूनियनिस्ट की प्रेसिडेंट अदि सिफानो थोकस्तिरोमन हाय पाउमी उखुल टाइम्स ISTB अमसुम फ्रंटियर मणिपुर उखुल डिस्ट्रिक्ट करस्पोंडेंट ओइबने मदि माक इम्फाल तमन सतपद थौदोदो थोकिबने दायित्व लेब सुबेदार कमलापति जोशीगुंब आर्मी ऑफिसर अमन सतखिब लिस्ट असि सुमदब अमसुम यामनमक लेबक थिबमने माक मसाना मसाबु पाउमीने हाइना सक्ताक सरब फावबद माकपु NSNIM की मकोक थोंब लुसिंग अमगुमन वहंगपोंग सतखि मदुरा पाउमी असिना डिमांड तौबदगी सुबेदार असिना NSNIM की लीडर की इमेज फोटो माक की मोबाइल फोन की उलखि वाकना ngangnaraba matungda kaina thangda paumi asibu gari gi entry to holaba matungda imphal tamna satpi ayaba pirakhi hairi thaudo du union sina akan mamona kanem tawbuga loinana aranba thaudo du mari lenaba authority na sum thorak triba fawa kunge mari suba sangsak battalion gi program amata cover tawdaba haina wale dawre hairi